One, two, three. We are in Timor-Leste. Yes! Welcome to Kristu in Timor-Leste. View is so beautiful. Look. Ta-da! Oh, nenek. Nenek sama bulak mabalos kalay. And then Oh my gosh, she's take a literally picture from here. Oh my god. Iya, anjing. Oh my god. Now you can jump from here to the ocean. Agora bela jump sini by atas lara. Okay. Hah? Okay. How lima anak dia dari mana? How kan 6 doras bak lihat tangkis saya. Tangkis. Tangkis. Catch it. Cuidado, Guys, fatine ita sai foto kapas los. Mas mane imitem cuidado, imagine tem cuidado hare how tal close lima ainak de dar mes how an sabe. Cuidado então botou tu lá dia, nebe. How nessa fono em que se baimi, imser nebe hakarak mas sai foto bele, mas tem cuidado. Tabela 6 horas, sela 6 horas mil mono. Ni viu kapas teves. Ne Rona tok manulia hansane par kapas peskula lima. Wow, review. Agora kita hari Kristu and look at the sun right there. Damn, so beautiful. And then agora kita bila hari Falitasi, and that's us. Yeah, I'm here foto daw. This is my friend. Hi. Hi, hi. Hi. Is cycle here? Bicycle. Bicycle, huh? Yeah, bicycle. It was so good, but you have to be careful. Also bicycle. I don't mean trying to invite everybody to come and take picture here because it's very, 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 very dangerous. You could slip and go right into the ocean if you're lucky. If you're lucky, go right in the ocean. If you're not lucky, you die. Okay. Bulak ko na ga? Oh, that's so cool. Agora kami tumpal ba? Halo. Mendia. Latihan dia ke? Ay, coach. Ida Nelson? Ida mau ida tanda. Tinus? Treino. Ah, o que pareceu? Tá do hatene. Nega Nelson. Come crack sedan, yes. Bye. Nelson Robertinos. Agora vamos piso lá. Ida ikon tina, semana passado, semana passado tio. Ah, ne 15 anos tio. 15 anos. Tio ne feto que é galera. Oh, lamar. Akar jorokan, ha? Agar jorokan hane ali mane bonito los. Pale anti jorokan. Waktu buka mesa. Ai ne tio matene. Dia mbak ini mau sih mane sih fetsir buka mesa. Agora kita buka aras kalau. Lah, ha. Matan sore atmos gampang bonito dia lah. Olah fiera oni ana. Oh iya, sebenarnya. Modal paling tia. Ono modal ba ono moris mesai dah. Ono modal. Fieran. Hah? Fieran. Oke. Olah fiera oni ono moris sana sare. Atlet sampah. Kalau ya, Rono ba.
Piaraan laba oing. Fiara. Nih, tip pengalaman. Betiu, bisa lah pengalaman. Tiu na pai mate tiu anak pa. Oh, mendia. Ini sih putih. Olahraga el dete. Dulu kita nih tiu sini tak abos sini kalau fem barat. Juga haunya apa nih fem hitu. Kita di mana lah? Istri terakhir. Então, mana sih mesti ke 14 hitu Ya, Buka lah. Kalau terabos dah. Salahnya kunci on moris nih. Buka hela. Oh, buka ya. Barang yang dicari Itu dia tidak semakin akan lari tahan ya. lama. Dia tidak akan tahan lama. Entah kalau bisa. Barang yang Kita yang datang dicari, kan? sendiri. Oh. Dia datang sendiri. Oh, datang sini. Ih, mana Flores senyum deh. Oh, karak hola mana ide oh hanesan. Tidak mungkin. Biarin ya mai mesak. Mungkin masih oteng ke ada refleksi mbak on perjalanan hidup saya. Los palos tang. Oh, nega. Ni mau bajim nih tuh. Ni mau bajim nih kalau. I'm so excited we're going to eat breakfast, guys. Oh, I'm in And- all of the video. I am. Oh, okay. Delhi is so beautiful. Beautiful with its beautiful people. Ay, nasi mana? Oh, sim. Oh, it's so beautiful, guys. At least how I don't get to drive this time. Idan na pernah lori 12 jam. Di sini, ke Airleu, Mabesi, Same, Betano, Dirban Natagora, Soibada, Laknubar, tembus kali gaihan ini. Anak itu mereka. Bagus sih. Apa ya sih? Oh, ito ni rame. Itahalo ulang pala. Ingat amin nanya. Oh, wow. Ni rame, los. Ini todo ini. Kereta kan service. Oh, los ni ikotok mo siya kan? Ah, that makes sense. Okay guys, agora ita hetenam Fatimat bisunya mai ha beachside hotel and restaurant iha are brancan sa imiatene. There we go. You guys walk all the way there. They walk all the way there. Fatine mos fresh ko kapas los então atrai los tema barak mai mat bisu hene lili iha sabdo domingo kapas are. So beautiful. Los nilipay. Taurus ni Hanisan. Yeah, thank you. Easy going. Easy going people. Oh, so cute. gonna fly his big drone. Oh, that is so cute. Yeah, imagine sempre gostam himo mai dane tamba fresco maliring kapas. Obrigada. Enjoy. Yum. Okay guys, kami hantelai. Obrigada bara kau sente how end vlog ya video dane no how say continua to halo vlog na fating ba imi mas que how busy tertebe. So obrigada bem minha paciência. Thank you. I love you. Bye.